Assalamu alaikum mekendештер. Бүгін 26 август. Сіздерге курс валюта биржалары менен таныштырабыз. Андыктан биздин каналыбызга катталып, лайк басып, колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Бүгүнкү курстарда кандай өзгөрүүлөр болуп атат? Кеттик курстарды көрсөтөбүз сиздерге. Лидер 82.70 доллар, 83.50 евро, 1320 рубль. 82.70 доллар, 83 евро, 1315 рубль. Талисман 82.70 доллар, 83.50 евро, 1310 рубль. Лидер 82.70 доллар, 83.50 евро, 1320 рубль. 82.70 доллар, 84 евро, 1315 рубль. Курс Пилус 82.70 доллар, 83.40 евро, 1303 рубль. Экспо Money 82.70 доллар, 84 евро, 1315 рубль. Заман Нурдин 82.70 доллар, 82.20 евро, 1305 рубль. 82.70 доллар, 84 евро, 1320 рубль.